autre date, Tangaroth 2001. إذا من نترونا نوزان قثمورت القبايل أساقي وساد واسادنيني ذاين يكفاني ذمن أساقي ذاغن ذا سوس مكثير مي ذا سوسير نتغارين تمورت القبايل تمورتو القبايل يقلان ذقولا ونوان يقلان ذقوليو يكتازلن ذق ذمنيو يكتازلن ذق ذمن واني دي السولن تمورت القبايل تساول دي وراويس تمورت القبايل تقراوند زريغ تكونو يتسروينو جو فو في كونفيونس زريغ بلي كيتساويم ثيل اللينو زريغ بلي vous êtes un grand peuple une grande nation أساكي ذا سوس مكثير تحساكي ذاغن ذاس أنداغي لاقن واليث غزات أدنا ظرف وزكا أزكا تاذوك لينا أنا يبنون أزكا تمورت القبايل ذكونوير ذنوكنير أنا يبنون أزكا ذكونوير غانا ديرن ذنوكني غانا ديرن أزاليس ويوم الزروي انت مورت قبايليث ايو كذوذ انت مورت قبايليث أزكا أنفنو أكن ثمورت القبايل داين فاشوك خدمانا فاد داين فاشوك خدماني مغناسننا إوي ميعرق تجميل سام قران وي قاذي قلان تمورت وي قاذي قلان دا وي قاذي قلان partout dans le monde Ixnadahan sans peur animé par une seule cause animé par l'amour de la patrie animé par un patriotisme chevronné qui est la Kabylie Tamourt al-Qbaïel et rien que Tamourt al-Qbaïel Aska ذنكني غاكولا تفنون c'est pour ça تذوك لنا إلا قتيليا إلا قتيلي تذوك ليك صحال إوا شو أيغر puisque Askia Balen Veno c'est pour consacrer d'abord l'indépendance de la Kabylie. C'est pour consacrer la démocratie en Kabylie. C'est pour faire de la terre kabyle, de l'école kabyle, une école d'excellence, de l'économie kabyle, une économie d'excellence, d'innovation, de technologie. Et pour rendre le peuple kabyle toujours et encore de plus en plus fier de lui, fier de ce qu'il va réaliser demain. Aska, Dayen, Issaram, la patrie kabyle, Atoualir, El-Rawis, Oulin Dassawen, se hisser au niveau des autres États, des autres peuples. Soyez fiers de vous, soyons fiers de nous. Nous avons été toujours à l'avant-garde d'une manière pacifique, d'une manière démocratique de tous les combats. Nous avons subi la répression, les assassinats, les arrestations. Idler, Assa, Arashna, Mazel Ghalin, Toulawin, Irgazen, Akundra, Adra, Adirak, Tigria, Ithlawin, Irgazen, Ntemurt القبايل اكرث اميون اكرث يثللين تمورت القبايل اكرث يثللين وين اكرث Viradunaire. Et je ferai la déclaration devant vous. Imné Akbaïlien, hier, plutôt très tôt ce matin, il vient de voter ce qui est un acte historique dans l'édification de l'État kabyle, le projet qui consacre le démarrage du référendum de l'autodétermination pour l'indépendance de la Kabylie. La loi a été votée. La loi a été votée et avec cette loi, nous mettrons devant leurs responsabilités la communauté internationale, l'Algérie coloniale qui a ratifié
avec une hypocrisie grandiose, tous les traités qui consacrent le droit au peuple à leur autodétermination, alors transformant l'essai à partir du 20, toute femme توث ارجع قبيلية اديني الى انديبوندونس تورث القبايل. فيف لا كابيلي ليبر انديبوندون، فيف مكدونة قبايلية، فيف مشروية قبايلية، فيف لا كابيلي ليبر انديبوندون. Kabylie indépendante, Kabylie, Kabylie, Kabylie indépendante, Kabylie indépendante, Kabylie, Kabylie, Kabylie. Vive les libertés individuelles, vive la Kabylie libre et indépendante. Grande Blalaré, la Skarawa, Limes Hamid Ghara, président de la coordination du MAC du Nord.